Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndolibuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhulwadze ha khangwa ndi iṅwe ya khaedu khulwane dza mutakalo u mona na ḽifhasi. U ḓiwana u na vhulwadze uvho zwi kwama vhutshilo hau ha ḓuvha na ḓuvha. Vhorasaintsi vha ri vhathu vha khou kundelwa u langa vhulwadze ha khangwa ngauri maitele ane vha khou a shumisa zwino ha ngo angalala. Vha ri ndi vhulwadze tserekano vhune kanzhi vhu vhangwa nga biology ya u aluwa. Tsedzuluso yavho yo wana uri ndi ngazwo mishonga ine ya shumiswa u langa vhulwadze i tshi kundelwa u ḓisa mbuyelo dza tshifhinga tshilapfu. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Shenzhen University of Advanced Technology yo gandiswa kha dzhenala ya Science China Life Sciences. Ngudo ntswa yo wana uri ḽifhasi ḽi khou vhesa na tshedza nga madekwana. Tsedzuluso yo shumisaho satellite i sumbedza uri tshedza nga madekwana tsho engedzea nga phesenthe 2 vhukati ha ṅwaha wa 2014 na 2022. Ngudo satellite imagery reveals increasing volatility in human nighttime activity yo gandiswa kha dzhenala ya Nature. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University ya Connecticut. Ndiyo no guma mafhungo a namusi. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.